Ngithanda ukuthi-ke nginibingelele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke funa indaba-ke ithinte zediski, iy'ndaba-ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngiphethe-ke la indaba ezahlukahlukene, iy'ndaba-ke ey'thinta i-Kaizer Chiefs. Ngizoqala-ke la ngendaba-ke ethinta uNkanyiso Shinga, umdlali wayo-ke i-Kaizer Chiefs. Bafowethu inzima-ke indaba yakhe-ke uShinga. Kunesithombe-ke esitrendayo lapha kwi-social media la kubonakala khona-ke uShinga esibhedlela and-ke ulele-ke lapha embhedeni ufake-ke ukhonkolo. Kubonakala sengathi-ke or ngithi kubukeka sengathi-ke isimo sakhe uShinga sithanda ukubanzima and akubukeki ku-injury encane le, ngathi impela-ke injury ethanda ukuba serious. And-ke uShinga kunesikhathi eside-ke impela-ke engadlala lapha kwi-Kaizer Chiefs ngenxa yawo ama-injury. Nakho-ke iphinde-ke futhi yambamba ngenkathi-ke bedlala nayo-ke lapha e-Richards Bay, and the way kubukeka ngakhona ngathi impela ngeke ezeyiqede le season or ngithi-ke ngeke sabuya kuyona-ke le season esikuyona. Ibhlungu kwindaba yakhe kuShinga ngenxa yokuthi-ke even nange-first half yayo-ke isizini akaze kadlala kahle kahle nje, wagcina-ke ukudlala ngenkathi-ke i-Kaizer Chiefs idlala-ke lapha kwi-pre-season ngawo unyaka odlule. Ngidlule ngiye lapha kwindaba-ke ethinta uFernando da Cruz nayo-ke lapha i-Kaizer Chiefs. Ngiyathemba ukuthi-ke ababukeli abaningi bamkhumbula-ke na uFernando da Cruz uke wafika-ke lapha kwi-pre-season yayo-ke i-Kaizer Chiefs ngenkathi-ke kufika koNabi. So kule weekend-ke siphuma kuyona bekuney'ndaba kade lokhe-ke zitrend engamahebezi ama-rumors lapha kwi-social media ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ifuna-ke yena-ke lapha uFernando da Cruz. Kodwa-ke lapha uMickey Junior i-journalist-ke edila ngebhola lala e-Africa ikhiphile-ke ama-updates ngendaba yakhe-ke uFernando da Cruz, even though naye engacacisanga kodwa-ke usinikile-ke isithombe naye-ke into ayizwile kuyena-ke uFernando da Cruz. So Mickey Junior-ke uveza ukuthi-ke uFernando da Cruz utholeke i-call kuyiqembu-ke elikhulu lase-Afrika, and-ke leli qembu belimfonela ngoba-ke belifuna ukuthi-ke limharishe as ucoach. Kodwa-ke lapha babeke nokungavumelani ngenxa ukuthi-ke lelo qembu baveza ukuthi-ke belifuna ukuthi uFernando da Cruz ezokhoja and sebenzisane ne-technical team yalo-ke lelo qembu. Kodwa-ke naku uFernando da Cruz wayenqaba-ke offer, wathi-ke yena ufuna ukuza ne-technical team yakhe and ubeke seveza ukuthi-ke kodwa-ke iy'ngxoxo zisaqhubeka. So yena kuMickey Junior akalivezanga-ke igama leqembu elifonele yena uFernando da Cruz, kodwa-ke abantu abaningi bathi-ke i-Kaizer Chiefs since-ke bekutrend bekunama-rumors ukuthi-ke iyamfuna yena-ke uFernando da Cruz. So zinjalo-ke mbukeli, yizo-ke lezade ngiphathele zona, ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.